الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين rinasab kita ni bihayaon waktu sin pagkabiaksa na sa kahawa dumatong inamuin waktu sung-sung na kita ni muka yan na yato-datot natin mga kaaros kaluas sin kita ni sin mga kahawa sin kita niyo iwan sin mga katantan kainginan sin mata. Yari na kita niyo isab amuin dumungog dumauhat muso misan na kumantiyo haamuin suman yang in pangatayan na to hari pasuman yang in mga katiyan-tiyanan sin kita. Alhamdulillahirabbil alamin hawayron pa guru na mukrashan bilakan katuan Syekh Zakaria Muhammad ini kami na mahinang host ini ang karay na di na mo napalugayon ipakilala mo sa jagan niyo indimihil ka itong pangadjian lalaungan sa rayaw-rayaw amo na in guru si kita ni kalasahan siya ini kabiaksa na si kamo habok na mga lecturer din ni Darul Islam Foundation sa damikyan ni siya ini pagyan bang 5 in 1 siya ini punat 5 in 1 all around muna siya ini mudarrisin Ma'had Nurul Al-Islami sa damikyan mudarrisin Ma'had As-Sunnah damikyan mudarris na isabsin muassasatul Diya sarta siya ini na graduate na Ma'had Nurul Al-Islami matanog ingan niya kingatan sikatan amo magpa-lecture sa mga katantan kamaturan si Sampatin di Sambonga iko na padawayon hitupal ko na kaniyo ing guru na to kalasahan bayro na ro kaing kan Sheikh Muhammad Latif Bugay falyatafaddal fadilatuhu mashkura. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Wa ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mga nagkikita diba si nagtulong mulia. Jadi kami tumukbal maniutiyok dahil mga patumtum ini pag-agama fa Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah yari naman kita halaw man simbolan sa rayaw-rayaw bulan mabarakat sarta yari na kita hakitungan niya bilay adlaw ra kuman bihaon mamait na isab katutan niyo bulan Ramadan na bangman imbulan ini mahinang sabab da pula sin hikakusog sin pag-ibadat na to fa Allah subhanahu wa ta'ala mahinang exercises na to da pula hindi halaw man simbulan Ramadan ikatibot na to tumunay sin ibadat fa Allah subhanahu wa ta'ala bianahan in mga patumtum ulangig matumari si mga kaguruhan na mulan sa ikato simbulan Ramadan kakahinang ibadat halawman niya multiflayon sin Allah subhanahu wa ta'ala lipatun pa sa taud-taud lipat in tiap-tiap ibadat magkahinang sin ummat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di niya kawakan indayaw iban sin pahala harukaing bulan buat malainkan tupot sa dyan di halaw man si bulan Ramadan. Was tenghat to mga palanggungan ng agama Islam mabaya na mo ikapasampay kanyo hatungod sin pagtawagon hapa sa Arab khisal fil iman hati niya mga kaibanan sipat sin pag-iman inatungod si pag-iman hati niya inyari pamarat saya fa Allah subhanahu wa ta'ala pag-iman hati si pag-iman balikan na to pamarat saya fa Allah subhanahu wa ta'ala in iman beta kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in siya yan magganap iban magdagdag hati niya magganap bangin nahinang mo ibadat bangin nahinang mo pagtag-ipon fa Allah subhanahu wa ta'ala
gimanap ipag-iman mo. Bangisab, inahinang mo maksiyat fa Allah subhanahu wa ta'ala, hatin niya naragdag, kaya may nusan, inday na mga pag-iman mo. Dihay ni betaan kita, sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, day na mga hadis niya, sarta miyanahan si mga ulama. In hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hakabtangan niya, hadis masyhur, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. In hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hamaanan niya, ihisiyo yung kaunan niya, nag-iman, hati namarat saya, nangakad fa Allah subhanahu wa ta'ala, wal yawmil akhir, iban hadlaw akhirat, falyaqul khairan aw liyasmut. Na subay siya mamung si marayaw, hati niya kaptangan himumungan marayaw, aw liyasmut, atawa humundong na sadya siya. Dihay ni mga umat Islam, dahil na mga raakan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, pagtawagon siya, isti'malul lisan fi nutqi bil khair wa kaffuhu an nutqi bil shar. Hati niya, dahil na mga makawa tamaan na sin hadith, pagpakay sin dila fi nutqi bil khair, hapag himumungan, pahimumungan marayaw, wa kaffuhu anin nutqi bil shar, sarta magpupo, magkontrol, day nga himumungan mangi, day nga himumungan hikabak dosa fa Allah subhanahu wa ta'ala. Taib, fannutqu bil khair yashmal dhikra Allah ta'ala bitilawati al-Quran. Day nga mga nutq, hati na kabtangan, hikalapal mo, sinlapal marayaw, yashmal nang lang kumisya, ipagtawagon, amon lapal, himumungan marayaw, rihay ni, nalapay roon in dhikra Allah, amun dhikir mo fa Allah subhanahu wa ta'ala, sasabot-sabutan mo sin Allah, pa Allah subhanahu wa ta'ala, inyan nakalamod siya rin ha mga annutqu bil khair, amun kaptangan, himumungan, pakarayawan, wabitilawatil Quran, sarta nalangkom din doon ha pagtawagon, himumungan, kaptangan, marayaw, gumawa din harila si manusia, tilawatil Quran, lamod doon ipagpasa Quran. Hati niya mga umat Islam, puas, nakadikir ka fa Allah subhanahu wa ta'ala sa pantun, pamasa ko Quran, makalamud da ka rin habiyata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, amun hikapamung sindila mo, kaptangan marayaw. Wat tahlil, in tahlil, amuna indimikir kau sin kalima la ilaha illallah, beta kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, unday na mga hadis niya, in kalima la ilaha illallah, inya unday na mga kalima sa taas-taas, hipaglapa sin ummat niya. Ummat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hipo sin karayawan, hipo sin ibadat, di naman hakabtangan makawa na sa ibadat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Wat takbir, damikyan, in takbir, amunay lapal, Allahu Akbar, mahinang mo yan didikiran fa Allah subhanahu wa ta'ala, mahinang yan sa sabutan sindila mo, pahinang marayaw, hikabak mo karayawan fa Allah subhanahu wa ta'ala. Takbir, bangkaw makita, makaajayb kay mo, mamungkaw, Allahu Akbar, atawa kalima la ilaha illallah, bukun tabi ayaw ni pamung mo, amun bisara, atawa himumungan, lukat lambing, hati niya amon himumungan, ang saan mga kaptangan lang niya, ini biya madto malicious mga dumukon. Sa kagi, harap ko mari papagdikir fa Allah subhanahu wa ta'ala, sumabot ko rin ang mga ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala, atawa kalima la ilaha illallah, atawa at takbir, amunayin lang mo Allahu Akbar. Wat tasbih, damik yan tasbih, nakalamod siya rin ha mga annutqu bil khair, amun lalapalan pahinang marayaw, atawa lalapalan palapal marayaw, at tasbih amunayin kaul subhanallah. Tasbih mo fa Allah subhanahu wa ta'ala, dihay ni mga umat Islam, mataod mga ibadat, hatungod sinamun hikalapal sindilata, hikasud na to pahinang marayaw.
atawa hikasil na to sin hinang marayaw amon kaya bay ta kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bang kita mabada makasud pa amon mga sipat nagdara sin sipat ini pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala long sin Rasul falyakul khairan aw liyasmut. Explain si mga ulama in pagtawag falyakul khairan amon biya sin nasabot na to hay dunya to. Wa aidan al-amr bil ma'ruf damik yan nakalamod darito hadto mahinang mo dhikir ataw mahinang mo annutqu bil khair amon mahinang lapal paamon karayawan al-amr bil ma'ruf pangdaap pahinang marayaw hati niya pagpatumtum mo kapag kay mo manusya pangdaakin mo kanila pahinang marayaw insa suko gumwa sin harila mo adto dahil nga himumungan mo inyadto nakalamod dahil ha mga khairan dahil ha mga kakahin dahil ha mga himumungan marayaw amon diakan gato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wan nahi anil munkar damit yan impanglangi mo rin na hinang mangi lamud day sa bedto hamon an nutqu bil khair amun kabtangan hikabak mo karayawan fa Allah subhanahu wa ta'ala. Wan nasihati lil muslimin damit yan nasihat mo patumtum mo papagkay mo bangsa muslimin makalamod darito hadto nasihat tungod labi-luba na pag-ibadat pangdaki pahinang marayaw ataw panglangi rin hinang mangi ataw dimihil kaw advice hatungod si pagdunya nila inyadto nakalamod daysab hapagtawagon an-nutqu bil khair wa ta'lim al-jahilin damit yan manghindo kaw ha mga tao jahilin ha mga tao kulang kaw sa pag-agama maghajat panghindo si pag-agama bangkaw nakahindo kanila bangkaw nakalapal si panghindo tungod madto kanila inyadto nakalamod kaw rin ang mga naghimumungan sinhimumungan marayaw. Wal islahi bayna al mutakhasimain damit yan pagpasulot mo haantara sindua nagsasagga nakahulog ko roon lapal kabtangan nakalamod danin ha mga annutqu bil khair amun kabtangan hikarak mukarayawan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Damit yan mga umat Islam wa ifsha'is salam magpasampay ikaw sing kasalam-salamat ipagbak mintay mangod mga kamay Islam buko namon isnabon mo kari atawa aturon mo baba taas sa ukatbihan mga ingkaybanan kita mo wala na makaisin pakayan long tamon hakabayaan mo di mo na minsan salamon di salamon mo dihilan mo kahulmatan pagkay mo Muslim salamon mo damit yan ipagtukbal mo sin ifsha'is salam pagtukbal mo sin kasalam-salaman haara may Islam innadto nakalamud da fa annutqu bil khair amun lalapalan pa amun hikabak mo karayawan fa Allah subhanahu wa ta'ala wa mukhatabatin nas bi tayyibil kalam damit yan mukhataba atin rahon mo mag meeting dahon mo mag hilalaungan impagkay mo manusya bitayyib al-kalam sinhimumungan marayaw rungo kung si pagkay mo manusya inyan mga umat Islam dahil ha mga sarayaw piyang hindo kato sinakama Islam hafarmasin Allah subhanahu wa ta'ala Quran ha suratul Baqarah ha ayat kawalwan tabtu qawluhu ta'ala wa qulu lin-nasi husna وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا أي خاطبوهم بالقول الحسن hati niya paghimumungan kamo kanila bilqaul sinhimumungan alhasan amun marayaw hati niya rihay ni tiutat tuod kato sin sara tiutat tuod kato sin agama ta Islam inhimumungan gumuwa ding hasimudta gumuwa ding harilata hilabtik sin dilata subay bang aun dapat tuod supaya kita makalamod pabiyata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam khisal fil iman amun makawa kita sin sifat sin pag-iman subay ini pamunta khairan amun bisara atau kabtangan marayaw atau hikabak takarayawan pa Allah subhanahu wa ta'ala amot to mga umat Islam hindi akan sin Allah subhanahu wa ta'ala himumungan marayaw papagkahitamano siya subay amot ini alupta bukon dahon tay pagkahitamano siya himumungan makasla himumungan amun asal-asal day maksud tamarayaw bang mukyasla bang mubiyungisan na
di makatay maada kalabihan. Sa pamungkaw sinhimumungan na malambot. Pamungkaw sinhimumungan amun kabtangan mahanunot kanila. Kabtangan mahanunot. Biadahan ni Panghindo sin Allah subhanahu wa ta'ala mga kanabihan. Hanabi Allah Musa alaihi salam dia aksya harap tukan Fir'aun iban sin Harun alaihi salam inabi kanila faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Pamungan niyo ya Musa hatinya paghimumungan kamu bang kamu makapag-alok iban si Fir'aun qawlan layyinan hatinya himumungan amun kasabunnalan ni maksud. Kasabunnalan sarta lamalambot. Ito kaptangan si kamasa lamalambot. Hati niya amon mahanunot. Bukod nagdara kasud atawa nagdara sin bungis sa amon kasabunnalan hibayta ta fa Allah subhanahu wa ta'ala sarta ya parahan ta biutangan ta sinamon ini kaptangan mahanunot kanila. Amad to mga palanggungan ng agama Islam din ha mga di akan kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sifat sin pagtawag ug pag-iman. Dihay ni inhatungod sin magpupo ko sin dila hati namon makontrol mo siya bang wayro na hikabisara mo marayaw laong sin Rasul aw liyasmut hati niya tiutat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ini papakabtang kato kabtangan marayaw aw atawa laong sin Rasul liyasmut humundong na siya. Hati niya bang way na hikabisara niya kabtangan niya marayaw biasin nasabot na tuhay doon kain na amon nalilay na to yadto bang way roon maraw pa siya naguhundong na maraw pa in naguhundong na wa kafful lisan yashmal as-sukut anil kalamil khabith in pagpupo at nga pagkontrol sin dila mo sin kabtangan mo pamon way na ikakabtang mo marayaw yashmal as-sukut anil kalamil khabith damit yan maraniya nalang malangkum niya as-sukut inamun sukut amun imistidi na jakaw di na jakaw magkaiba anil kalamil khabith ha mga kalam ha mga kabtangan himumungan mangi lapay na rito amun biyata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam umundong na siya labi maraw kanya lapay na rito inamun mga himumungan katan al-khabith mangi wa ashadduhu in sami niya rito himumungan kalimatu shirk wal kufr amun kalima tungod papagsyirik hati niya mangdahi papagsyirik pa Allah subhanahu wa ta'ala gimwa dahil hasimud niya amunatin ashad amunatin sangi ni amunatin ini nakalanduin ni kabtangan pa Allah subhanahu wa ta'ala sarta ikawak niya rusa sarta hikawa niya rin hasipat sin pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala wal kufr iban ka kufur kabtangan mangdahi pa ka kufur subayad to layuan si manusia layuan niya wa kalimat as-sab wa shatm mga kabtangan as-sab amun mga panukna as-shatmi pangudyo-ngudyo ataw panukna biadahat to wal kadhib iban puting tiutatod sin sara nalangkum niyarihay ni inamun data sin Rasul sallallahu alaihi wasallam undong nakaw bangway na hikakabtang mumarayaw nalamod daroon in asab kalimat asab hati niya panukna wasyatm panglari-lari wal kadhib iban pagputing wa syahadat az-zur iban sin syahadat az-zur amun mga kabtangan puting lundun kata wal ghiba panglimot limot amun sabuton mo ipagkay mo mano siya singkaho kawan niya inyad to nakalamo din ang mga liyangan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kato wan namima iban si magdarabis sara amun mamayta kaw sin amun bukon nunal mamayta kaw namima amun magdararabis sara mano siya manglimot papagkay niya mano siya hangkalong sin hambo kaalim Sheikh Al-Uthaymin inakiniya iba ni Sheikh Ambuk Alim ini nabbakto sing kitab ingan niya hi Abu Hamid Al-Ghazali nakin nila
hatungod si namima, tumtumon mulong nga intaw magdara si namima, man namma ilayka, namma fika, o namma alayka. Hisyusyuin nang damon kay mo, namima, amun himumungan, against pahang sipak, atau pahang katao, bisaran niya long ikuan nagtubay ni. Bangkaw riyahan sinimumungan biyad to, long si mga alim ini, tumtuma, aun dawak to, ikaw ran indahan niya mat to isa, against pa to pang sipak ito. Bangkaw riyahan maun namima, amun bisara, against hang sipak, aun dawak to, amun ikaw yan, dahan niya rin sab kawis sa harap mat to. Hati niya, limuton niya rin sab kawis pang sipak ito. Amun hingi si namima, hati niya pangilahan mo mga umat Islam, bang iman siya yan, matagi siya, dumungog, ataw mamayta, sinimumungan, amun way kasabunalan, na inyan ang waktu, kita rin sabi ni karakang niya yan. Waliyahtu billah. Wakada sukut an fudulil kalam. Damikyan biya day sabhan, lamod dunhan, as sukut, inamun, sukut. Kung magsukut utang. Sukut, hati niya, ini dumuon na jakaw, mag-steady na jakaw, an fudulil kalam, amun mga kalam, mafi faida. Way ka faidahan niya kata. Ay al-kalam alladhi la hajata ilay. Wal kalam bima la yani. Amun kalam, amun bisara, amun way makamu hajat kaniya. Way makamu faida, lukat lambing. Lukat lambing, kata-kata long sin ya kada Abdullah ini. Kata-kata hati niya useless itu kata. So amuan mga umat Islam in sifat sinden ang mga sifat sa pag-iman. Wala ta kay ngatan mga umat Islam hatungod sa pagpuasa ini dayon naman hakahikmat-hikmatan biyata sin Allah subhanahu wa ta'ala hapag mabuka kaniya iban na singkay banan kahikmat-hikmatan lamod na riya ini indayin ha mga hikmat hanggan niya kita liyaway ha pagpuasa piyatahan kita sinuhoy man sinapdi hasupaya sa ini makontrol ta hasupaya mapisuko ta inhimumungan ta pamangi sari na pang pamarayaw sa mabna kaya nga tantay na Allah subhanahu wa ta'ala sinang daki kato siya nag-order ka ito, ipapahinang inibadat, halaw man simulang Ramadan. Sa namin hatungod pa hinang mangi, pakabtangan kangian. Mga dapat ini makontrol ta. Sa bablong sinambok alim, bangkaw yahap di, na, way saan kusog mo. Hati niya biya, way gaus mo mga mamilas sakan, mamisarano ibidda. Sa mabihap di ikaw. Sabi long niya, Imam Abu Hamid Al-Ghazali long niya, bangkaw asumon nakasambayang nakaw, di ikaw misa makayan, umuwataway pa, sabay ta, sabsing kahap di mo, napay biyaon, yan pa na mapdi yan pa na malata, yan pa na matawd, daw si Tagalog matawd dada, ikay ba na, di ka tiyo-tiyuan, di mahiwal-hiwal biyan, at turong ko mangi, ang pakaw yan, takad ba ko buka? Na, bangaw dapat, mga tayo mga kami Islam, inyad to, ini mahinang ta khisal fil iman. Mahinang ta ini sifat, sipag iman ta pa Allah subhanahu wa ta'ala, amun makontrol ta, mapisuko ta, inhimumungan, ataw ang kaptangan pamangi. Short, amun haupo da, biyata ka ito si Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis niya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Isiyusin kaunan niya namarat saya siya nag-iman siya pa Allah subhanahu wa ta'ala iban nag-iman siya namarat saya siya hadlaw akhirat falyakul khairan na inipamong niya khairan amun kabtangan marayaw di asing kaya bay tahin doon pagpas sa Quran kataan nampayan isab yan pa na bulan Ramadan subhanallah yan pa na magguwa yung mga liga kataan yan pa na magguwa yung mga kabisihan kataan yung mga sports kataan yung bulan Ramadan bulan sa rayaw-rayaw bulan aun mga kakahinang exclusive dihay ni pagbas sa Quran sabab syahrul Quran
in sa baba niya na ini, sa baba hakirahan ta pa isab, hakirahan si mga nakauna bukod. In sa baba hakirahan ta, in katluan Diyos, sin Quran, bang katluan adlaw, in puasa, matamat na to in katluan Diyos. Nampan, hasarap si mga kabisihan ta, gumuwain ka sportan katahan bang bulan Ramadan, bang mukumulan Ramadan, di magbuwain katahan ini, mga liga. Yang panamagja ka na katahan, magpanayam, magbasketball, mag-chess, katahan si panayam, gumawa na. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dihay ni mga umat Islam. In bulan Ramadan, awon kakahinang, amon suway na ito pagtuyuan. Sa bahayang tahajud. At ko, yan pag kami yan to. Atin nariya naman si bulan Ramadan, mga tayo mga kami Islam. Awon mga ibadat, sumay na to ni kapasaran. Sumay na to, amon to yung focus na to. Dahil sin makahinang kita sinamon ibadat, atau makahinang kita sinamon kakahinang, wala minsan nakasud, paamon ikabakta pahala. Why? Sa di kita hamon na ibadat, ginis-ginisan yung ibadat halaman niya. Dahil ang bukburo ko ini, ito ang miskin-miskin. Oo, na bang magbasa Quran din sila ini? Na, ang mura kuman siya ni kulang, di siya magpakabasa. Amon tiya takad-takaran ko pa na ini, pagbasa niya Quran. Sa ati ko rin nakad mo pakabasa pa sa asin, kabisihan na sabit. Type. Amad to ini ibadat, sumay na to, fokusun mga umat Islam. So, in hadis sin Rasul, sallallahu alaihi wasallam, inyad to haup-haupu sa inkamaksuran niya, inkamaktunan niya, landuk mataod, iban landuk rakula. Falyakul khairan aw liyasmut. Subay siya maghimumungan, sinhimumungan khairan marayaw aw liyasmut atawa humulong na sa siya. Naam. Summa inna kalamana yuktab alayna. Di pahay ni hangkan kita tu biutangan tuod kita system sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hatungod paghimumungan. Way peng kakahinang, way pa himumungan pa. Kalau ang pabalik ito kita sa mga hinangit. Uno naman inamong hinang. Di akan kato. Summa inna kalamana yuktab alayna. Kama qala ta'ala, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Parmasin Allah subhanahu wa ta'ala suratu Qaf ayat hangatus ayat 48. Ma yalfidhu min qawl illa ladayhi raqibun atid. Ma yalfidh, artinya wayroon hika lapal min qawl, din naman hay mumungan. Illa ladayhi, buat malingkan recorded siya, listed siya, raqibun atid, si malaikat yaon doon nagjajaga kaniya. Malaikat ito ang miskin aun, malaikat ko aun, malaikat sin tiap din katutan nyo, nagre-record sin uno yung kialapal na to. Hangkanan bang marayaw, yadto. Amunimian ka huon, pahinang marayaw, kaya lukis dito huon. Damik yan, ilapal mong pamon mangihuon, kaya lukis na dito katan. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Wayroon, dahil ha mga lapal, hipaglapal si Mano siya, buat malingkan inyan, kaya lulukis, kaya susulat si mga kamalaikatan, nagjajaga kato. So, amo at mga umat Islam, subay na to maparihala, ingkabtangan gumawa ring hasimud na to, ingkabtangan gumawa ring harila na to, suway tuod amun khairan kaya bayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa illa bangway roon awliyas mo at umulong na atin niya mafi kalam wayroon na kabtangan gumawa ring hasimud niya gaman makawak siya pahala ito. So impagpuasa balikan na to mga umat Islam inyari dahil ha mga hipag-train ka to amun mag-focus kita sin kaptangan marayaw sarta mag-focus kita sin humalli amun mapisuko tayong kaptangan pamangi amun liangan ka to sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa waktong tumun na to ya sin kiyabayta na to hay duunin hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam yaman sin ayat sarta hambuk hadis kiyabayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam inanggauta baran si Manu siya inikatan tiap-tiap adlaw miyumuga ma min yawmin ayron tiap-tiap adlaw
ini abutan ay mano siya yaong sinadlaw yaong buat maringkan in jasad niya inikatan miumuga isin kaya bukaan nila amun yari halong sisimod tamun dila amun yari mangdahi pakabta si mano siya dila inakisin ginawaparan daing haruhul-buhuk sambil parul siki ya lisan ittaqillah ya kaurila amun mangdahi palapal ini mangi marayaw sa absin dila long sinanggaw tabaran katan ya lisan ittaqillah ya kaurila ando kabuka kau tuod patuhan kabuka kau tuod pa Allah subhanahu wa ta'ala fa innama nahnu bika sabab in kami ini under mo hababaan mo fa in istaqamta istaqamna wa ini wajajta iwajajna bangkaw muntul ya kaurila magad kami muntul katan dumayaw kami katan wa ini wajajta iwajajna bangkaw isab naringkok bangkaw hatin na nag-failure kaw magad day sab kami nag-failure katan kumangi day sab kami hatin niya bang ingkaptangan ta marayaw kaya ingatan kita si Mano siya magkakaptangan marayaw mag-ibadat fa Allah subhanahu wa ta'ala sambil ginhawaran ta kakilahan longin niya umaraw magkaptangan lamalambot maghimumungan damik yan bang ko maghimumungan isap diya nakausin wayron long sinta ka walang sinasanto di ka mag-respect sinimumungan mo na sambil ginhawaran mo makadain niya di longi kapag tumaasa halipulo o mga bihadto himumungan sabay ta sa absing kaya mo mga kaptangan nito amon nang dahi pa amon ikababa isap si pagkataon so mga umat Islam amat to then ha mga ini nakawa na to ini pengajian mahapon ini niya to rin ang mga khisal fil iman atin niya sifat amon pag-iman wa Allah subhanahu wa ta'ala nasa punta to hadis ni Rasul sallallahu alaihi wasallam murah-murahan insyaAllah ang pa mga waktu ini puasin adlaw ini ikapagbay mata na to magbalik insyaAllah subhanahu wa ta'ala murah-murahan pa ngayon na to pa Allah subhanahu wa ta'ala ini bulan Ramadan ini mahinang to sa wabda pula sin ika-concentrate na to sa pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala bukun pagpuasin bulan Ramadan na magbalik kita pa mong kakahinang ta pag inasal-asal niya sa pantun di mag-ibadat pag-end sa bulan Ramadan di na mag-ibadat na wala siya nakahampit wala siya nakahasil tuod sin among bukad sa bulan Ramadan sa bang ang dapat inasal-asal niya mag-ibadat pag suod sa bulan Ramadan na kumusog gaman full charge ha miskin full charge pagpuas sa bulan Ramadan encounter niya in puas sa bulan Ramadan uno-uno na maghatid at niya pag-ibadat kata bukod pagpuas sa bulan Ramadan na di mo na misan ka kita mag-ibadat di mo na misan ka kita magpasa Quran kataan di mo na misan ka kitaan ito mo na isindiakan sin Allah subhanahu wa ta'ala na murah-murahan ini pangayon na ito Allah subhanahu wa ta'ala in kamapan ni halaman ni si bulan Ramadan kung si puas sa bulan Ramadan ni mga kita pa Allah subhanahu wa ta'ala sin hidayat sarta mo din mahukot subay pangayon na ito pa Allah subhanahu wa ta'ala natugtupi na sadya jadi na nagdatong yung mga tao ini at yan nagdaranay ni sin nagaso katan na murah-murahan magsukol kanugatan wa qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li kaffatil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ito na diungog in nasihat sa lingkat-lingkat masyaallah. Murah-murahan insyaallah ta'ala may nagsabab ipagbulirayan na ito rin liha dunya bidnillah ikasud na ito ikadaw at sirita sin Allah subhanahu wa ta'ala sa ito manitakan na may kawi na ito murah-murahan hari na ito pahika laton oo mato pa in magbabang sikita niyo diyon na yung nag-prepare na si Parang niya balikan na mo i-announce ka niyo pagkayari on radio isusyo ka mo in kilawaan passport. Oh, so punta na. Siya kami kilawang passport. Amo inatanak nakatawakan pialit sin hangin. Na yari Hanidaul Islam Foundation yari Hamil's Tower. Ingan niya si tagaposin passport. Iinda Nurhaida Duray Makburi. Balikan ko Inda Nurhaida. Wayron inda ingan niya. Sa ingan niya to Nurhaida Duray Makburi. Na siya si makilakan Nurhaida Duray Makburi
na yariin ini passport mo Kevin atau kanatanak insyaallah taala maglawag then nilawa ka Hamels Tower then diha ground floor yariin pangaso sa ko manghainin office ni Darul Islam Foundation. Sa danamikyan inihitukbal na mo in kamaapan ha mga sila amuin di mo si muhadara kay na ha Mahad Moral Islami but karna wala nakakuha in second lecturer sing kita niyo amo nahika tuan Mujib Arif kung sa to ha wala amuin ini way siya na-invite at manay ka na-invite siya mura kuman na di atongan to din guro sing kita niyo kalasahan amoy di atongan siya musiba dakula sa muna in anak niya kuno kailo na tuadlaw na na-confine sa ta nagdapas siya kanina na kain na po hospital sa bil temang hud niya ini ando biyan ang huwag ibi part sing baran na si makit na o sing guro sing kita niyo mabaya siya mga kamapan amuin nag-expect sin wala siya nakaratong sumagawa na insyaallah taala bang o pagkasiplitan siguro ta insyaallah taala siplit na to amoy makadiri sa kato sa nagkumanla sa maniyo sa dadamikyan i-announcing kami dumihil lecture konsumyaon wayron na rukaing din kan Sheikh Abdul Khabir Abu Bakar iwan hi Sheikh Bashir Said Juan insyaallah taala konsum dito ha Mahad Moral Islami a second floor lisag hambuok barikan ko dumil ka kato pangadyan wayron na rukaing kan Sheikh Abdul Khabir Abu Bakar iwan ni Sheikh Bashir Said Juan sa tanamikyan na itukbal na mo insalam kasalam-salaman iwan ka limayan kasadaytran maun kalikatan sa sukos hindi murungog si Buda yari halaw man si sambuangan iwan na halaw pasisil niya pakatiluakan sin dunya salam kasila sa sing kami harap maton kanubid nila subhanahu wa ta'ala sarta maayo kami namikyan kamapan sin mga pangasusin kamo wayron na kalit Kuya Abs kabi kain na kabi. Oo. Kuya Abs naglami kami kabi nagpangasubo. But kulang Sa pila ka mo naka. Baya-baya rin sa putagdo kami nakaundo. Masyaallah. Kulang gato sige matong pangasubon. Sumagawa na manon siya kita niyo kaya simbaran na din na sa linya botan. Sumagawa ayo kang magsusama katote mga na kami Islam. Malam sabto yan malamahad balikan na sing kita niyo ipagsualiwan sin jawab. Yan day pa flash sa tikin numbers in temang sing kita niyo bang mga pangasuno sa soko si nag-lecture din di i-text niyo sa Japono na mo bidnillah pangasubo tamang kaguruhan bukod kaguruhan mo na lang si magbibis sila amon mga kaguruhan piyot sa mga tambaya kid buat manayin kan kaguruhan nagdasin pangadji amuin kapangandulan sing kita niyo pangadji haamuin yaunin dalil buat ding Quran wa si sunna si kanung nung alaihi salatu wassalam adalah bihat tutukbal kuna ini kaput suara mari pa ambok temang hot sing kita niyo maulang sing kami amuin indang lain na miskin oo sumagawa mo turong biyaw nini naiwan na pagbarong Kuya Abs nakadua na kita nag-ison tag na to bilog yung puti kita karuwa masyaallah murahan insyaallah taala na ito na sadya on behalf of the president of Darul Islam Foundation this has been your host Ubadu assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Magsukol, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magsukol na isabin, miskin kasin ako. Kita na kamula pa yung sa tina. Kaya na isaba ko ang time, amuin, makapasa ko sa sin Quran, sa nakuman tiyo-tiyo, amuna ikapasampay sin kami, labay ha programa ni Darul Islam. Inshallah, iba sin programa Suara Miskin yan dan nag-agwanin Suara Miskin inshallah magsukotor kan Sheikh Salman Sakili iba si brother ko brother Sheikh Abdul Latif Bugay iba si staff sin Darul Islam especially sinamuin napurasin kami Sheikh Zakaria Muhammad inshallah so basanta kamukuran way pa buka mga tuan 6-6 pa. In buka ta 6:14. 6:14 so umpa kita 7 or 8 minutes ampa ini makadiri na kita mamatalsin puasa ta inshallah. So yari sabi na saraka kanyo inshallah. Dong ato ni annual eating nagsibo na sabin patyo nilang si Salman Sakili sin kain na nagsibo na sabi so أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. الله أكبر. أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. يا سلام. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا الله أكبر. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو. الله سلام. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما.
يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا صدق الله العظيم. Ang paham kami nutus para sa anak ko siya. Kung masabi mo, atin na. Ito siya. Atin na. Ang paham kami nutus, inshallah. Ikan na, maksud ko. Na alhamdulillah tuwa-tuwa diyo mo in suara hiton miskin-miskin daw si panalo in isara net pagbasa net especially mo last part mo siya Allah na yan number ayan na in radio di ka dungan na rin. okay yan in number has cleansing ka mo. Oh. Ini nakaratunay time 6:14 na. Minsan di pa ako makabang at makadiyari na kumapot ka mo sin pagbukaan yung iban sin mata na ka mo inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله
Hayya 'ala salat. Hayya 'ala salat. Baik. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد والحمد لله رب العالمين. Si Polis Mansul nagjajaga to Nida Islam Channel 50. Assalamualaikum Polis warahmatullahi wabarakatuh. Salam.